babu 151 darsu en riyadus salihin ma yaquluhu ko on tigi wawlata ɗum mbaɗa tahmidil mayiti ɓaawo on tigi lanni umbude gite maayiɗo on tigi maayi o ambi gite ɗen an ummi salamata radiallahu anhuma qalat o ma fi dakhala rasulullah sa sallam nelaɗo allah on naati ala abi salama ka aba salama waɗat shaqqa basarahu tawi gite makko ɗen no partini fahumadaw nelaɗo on mbiɗe ha gayni summa qala reftu imaki he inna ruha ande no ruhu on ida qubida si o tamama tabi'ahu jokkitaymo albasaru gite ɗen si tawi woni on tigi maayi ko ya on mbammo gite ɗen ko ɗum firi legol fa dajja nasu min ahli jumatiɓe ɓen fokkiti e wullugol lisa immorde ɓeygure makko nden fa qala ɓe maaki awa tundo laata du'u wata on du'oɗo ala anfusikum e dow hoore mon illa bi hayrin sowna moƴƴere fa innal malaikata saabu ande no malaika ɓe yu amminuna ɓe ammina e alama taquluna e dow kon ɗum wolde kon andi no woodi buyi e ɓeygure si joom ɓeygure nden maayi joom galle ɗen maayi ɓenna amen perdi amen halkike a ɓiɓɓe am ɓen yalti l'école joni noon on tigi nayi wolsi faɗin haalaji so wolsi faɗin haalaji malayka ammina hande kadi ɓawa o yawattenama ɓikkoy koye sasa yaltaka l'école tawa ko sabimbini ɗum ko du'a ko kuddi ko ɓeya wonno wullude fesa wowla kon hande kadi mi mara ko waɗanala hunde kaari mi mara ko waɗanala hunde kaari kare ko ɗum Allah waɗata ɗin ɗon kon goɗi fof ko yon tigi renoyima famike ka konto wonɗen summa qala refi maki allahumma ya allah yaghfir yaafoli abi salama sa on mbigite makko ɗen ko ɗum ɗo wolta wa fa daraja taw ɓanta daraja makko fil mahdiyin wondude e fewɓe ɓen waklufu luntinanamo fi aqibihi ɓaawa makko fil wabirina e ɓeeɗo yirbinaɓe ɓaawa ko ɗum woni accaɓe ɓaawa o fellana yaafoɗa men walahu e makko kanko tigi kanko ya rabbal alamin kayo allah of sahlahu yanñanamo fi kabru e kabru makko wonawwir lahu nur ɗinanamo ko ɗum deginanamo fihi e nder kaburu on rawahu muslim wallahu a'la wa a'lamu.